Ketheka mutegeri wa Weru TV mbitikie ni withiritwe wina muthenya o mwega na rwin kugwate ogeni ntoni cia Weru Thaa Imwe nio mbitagwa WANJERU andikira toni kia Phineas Imana na monaniria wetu mathithio tuko monde ni Cindy Karwitha hindi mbere bururu ino ni musha Nteto itukubanganiritie. NGUCINE kuga munini wa gavana MUCIARI thange kuwa nontu ati gwikara mwikarire uria gavana KWARIRIA kwenda. Atongoria makanu kumeneria migambo ya mpuru na mua bodaboda igembe makiugaga no mwanka KWARIRIA arombe mutuma urekeri. MC mamu madarakani kumeneria maria makumeneria gavana Muthomi NGUCINE. Muthako umwe uria ureketie kugimarua Nteto Kiboye KUURA atimenyekane kuria ari. Tukembere mubunge wa Imenti Central NGUCINE akiaria nkusanyo gatagati ka gavana KWARIRIA Mwangaza na munini wawe mutuma na ugite na ariti na mutuma na amwerencha mathina maria ethiritwe gikurukira obicini inu. Kirima ariuga kunyamwari kwa mutuma ni kwigwa mutuma na reganite gwikara mwikarire uria gavana KWARIRIA akwenda tangerekano kuthombia micemanio ya maria makurwa na thirikari yao kwogu KWARIRIA ageciria nika mutuma akwethirwa akimukunyanira kuruki Kirima na ugite thina ino no mwanka icwirwe ntaira na kwagiogu ikethirwe kireta ngaukano nkuruki mutugikare gatwamberie na riboti ino. Mubunge wa Central Imenti NGUCINE na ugite ndira bale mucemanio kiumia kithuru bare atongeria ba kaunti ya MERU juda juetani ni mutongirwa mugongo na munini wawe. Kirima ariuga na arire na munini wa gavana ja MERU mutuma ntwaithingia ula wamwire mathina nkabo jara ukurukira obicine iu mathina jara Kirima akuga mutuma ni nthinja akethira gikurukagira ni untu ate kuthithia kana karata uria gavana KWARIRIA Mwangaza kwenda akiuga tangerekano kurwana na andu bao bagisiasa gerete kuthinga tama is that maybe mutuma kago expectwa no gure mwekuru kana ugie mwana we expect ambibu rombiye baga atuka ate kumbiyebu ukona bwa jaka nya ukumbitire and mutuma is an ordained minister and as an ordained minister me I know that he has some traits again to kira kimugwata we to get to training area it must to a certain extent and together county government ne expect bwa mutumeta na mwaru maba mpuru ataka bau no I know it can't work nonto uri mutumeria rojo aketheka nseneto mairia na as for that I know that's where the problem is. He has failed to meet the expectation of the other county leadership. Uraona bangi bembi bubanjamba mbithi na bangi bondema that kind of behavior we can't. Kuruki Kirima nongerete kuga no mwanka bare atongeria ba MERU bachwentere athine wigo kujirwa gatigati ka gavana na munini wawe kwenda kwithira bakebia mbathukano aja county ji. We must solve it. The point is that we must solve it. Tutumba kulemwa no tukeja kulemwa it means that we are going to go to the county assembly house kenda tuita kugira kuthiria mianyano kakuja kugia thina kairi kambiri impeachment pamwe kudibikagana no tuti mutute na ntobao na nyambiro yongwa ni kunulite mero ni gutegana na ni kuona so it can't work no mwanka kugia na solution. We must settle the problem tugatemu tonywa tutwetu no tutunywa itutu inya bibilia ni utwira kanywa komba kuithia kithaka kionde kanywa iko kandita maina inya ugore muntu mubi kanywa no kathukia leadership yonde tugate mutonywa tutwetu please
ndiguru yetu MERU yetabwega bungi kirikirima na ugite nkuchane jiri aja MERU chiriumania na ngabana Mwangaza ora ukira gupingwa gite kiwa karite kia ngabana siasa cha mwaka jwa 2027 adethirite akiuria ngabana ojo kuritira kariba MERU ngugi ate kuthikira bara bakurwana na thirikari yawe ni untu siasa cha rugurirwa mutongeria kethira rina pinzani bawe. Let them not be paranoid. Itwika muntu na ukira kuyopingwa nontu tu utipingwa muntu naritire antu ngugi jaka atirita ruju antu ibopa kagite kambare at the end of the day nontu watwika uwe ko ukira kuyopingwa na ndimenya uwe wakwa makoya maingi mbere kuko ngwa gikinya. The best thing is that antu babiri kuwatanira bakayitanira ngugi nontu antu betu berutire ibakuona so ogwa ibuthire utendo ereo ya 2027 kuka ipinga no mono 2027. Ke reporter Nteto cia Weru rea kwarietwa ni mutungi kare. Hariwa atongoria kathomba maribo mabisha maborisi maria mathiere ritaya atongoria makindini bamwe na siasa kumatigania West ni marombete kwithirwe kwina ukiri kaunti ya MERU one nyuma ya mbathukano icithiritwe iribo gatagati ka gavana Kawira Mwangaza na munini wawe mutuma Ntoithingia mukiri mithika hari na rugono ruru. Kaitene karo kuateateka gavana kaunti MERU Kawira Mwangaza na munini owe mutuma Ntoithingia rwitete na mbere kwarama atongeria kumatiania West barombete rukuru ruthingwe mbere ruwithie nyumba. Reverend Lazarus Mwendo saketie Methodist thinyaine akiwa mbite thaye baile babara ne atumeria ne kuthukiria kanisa rietwa iwatanire kuwa wote bishop kwa ene baatu kwa meya kutangana na timore minister wetu na bishop Weru sincerely speaking kanisa yetu let them work together. Amos chapter 3 verse 3 and vaile batetania batekeni mbete bile kijakonene balikania batakisewe tena kanene batu munini omukaririete okiama kia Democratic Party Peter Ndubai na makirite mawiti na mbere ya kaunti MERU akiwa kinyame chamanio iraithirite ryo ateateka atongeria ba kaunti MERU na rais amwe na munini owe ibati kwithirere akuromba mawiti na mbere ndeuti akwatanithwa kwa atongeria ba ukethira baweta Nairobi baweta Nakuru baweta wewe baweta Nyeri na still itukuendelea kurwa batu twemeru tutethira tukiona maendeleo ya meya tweta president yaketa aeta antu ba MERU eteta kuringanira antu ba MERU tuti yakwa group eteta kithia MP kana MCA kana gavana eteta kuromba maendeleo no antu ba MERU atweta kuringanirwa imbito kuringanirwa bio imbito kuruira Ben Kingomo baraba wata Kawira Mwangaza mbarunwe awete ibainye na bagaita na mbere kwaria mwanka baigweke tukira tukwetera tukwelengana eito mheshimiwa dike ramero ibakorera ate wigwa na tutohu atotekira renge muno antu banyambene kaba kubutongwe kaba hapa kuria kuandikwa baraba umete muno tiania nembe tukoria atiri deputy governor imbia wetwa kenda chunwa ofisi endira ati cooperative secretary ratwe yawe kiambia garunda netiania atumba kuandika nyamuntu mwe nondo atitikirwa andika muntu nandirienda kuo Ntoithingia rwari tukwaria yawe deputy governor wetu bwana Ntoithingia kumehembe rwari akwaria ainunene wa wakire mamira na imuntu kwaringire kura pale na mama pesa cia tulike ikenjera antu bamwe gima yabati bakire manyando thaka imatiresi kamabati wae wa matiresi ukaigwigane bati antu betu maendeleo ya tutietekiria MERU antu iba kukorera roi antu iba njiro barabara bakierie gitara kia thoya kuruki Elizabeth Ntoloro morara nkuruki emeake ana nteretia kumbo thinyaine wandine kenja itigania West atongeria bane ndi barombete kwithire kwina rumwe na ngwataniro MERU ya antu bakanisa akuruba njuri kuilele wotomba kuringanira MERU kena tomba kuriturwa ngwe ngwataniro ere kuma kirengavana MPs na babange MCAs
na dekenda Kenya mini Meru yetu yongawita na mbere. Kiripotera Weru TV kumatiania mbeta wa mukiri wa mithika. Kereshingi Nteto MCA mamwe ma county ya Tharaka Nithi ni marutite mukana kiri MCA mamangi mare makumeneria na kugaukana na gavana Muthomi Njuki mauretie matigane na bwandi ciao indire ya magutumira matumagire iria mathuriritwe ri makwenda kuruta migambo ya kuregana na utongoria wa gavana Njuki. Samuel Gaishima na gututariria Irwaria rwa atongoria bamwe Jumapili enoke nini Kanyangomi muchi wa Marimanti giciko bunge kya Tharaka bareo bamwe ba MCA iruro thoritie MCA baba baraba kugate atongoria babu ibagire nthoni gavana Muthomi Njuki. MCA baba bariuga rwaria ruru rwa Jumapili rwari rwa MCA batare endeti maoni mago bonthe. Atongoria bamwe bakauga members of county assembly na andu umwe wa members bau ndikuona kurio twana tirimana tukiariria maundu ma Muthomi Njuki wira buria atirutite mwaka uju mothirite tukirutagirwa wira ninkuona wira bwa Tharaka Nithi county ni burutitwo wega babondo kuona bakimurumara ino ni barabongwa atethetie kugwata itibiu bena bio barabara mere barabara bakuruguragirwa ingi ni gavana Njuki ni baba kumiria gutwanjukwani kuri kumurumaga bo bakwenda nigwa nkwenda kubera u tafadhali utege ntukirombagwa na nchuguma na utege ntukirombagwa na migwe bariuga nuntu burindoni kire atongoria babukuru manga Njuki na antoba muchi wake araba kubauria barombe urekeri bakiuga ati kuri na muntu akoigwa abatumite kwenyangiria Njuki rietwa kwikaraga bakimwaragia undu kukiritwana bakiendaga kumuruma na family yae muntu ni adi amwandikire balua kana adi kwa lawyer amwandikire balua irewe Muthomi Njuki ati kumungagirio lokira kenywa sai kana kira radita na nigenda mumenya andu a Tharaka Nithi Nteto ino ikwarua ni MCAs yacio airi kana thatu ti Nteto ciao mena cio kanywa muge kamaroria magiaria metho maguite karatathi ka furuskap maandikite karatathi kaune kara metho mathiite magandikirwa story ria makaria ukamauma nyuma ukina majuna karatathi ka Nteto icio ni ciathira nundu mathikirikana uria marerue makauga aya tukathingatana nao bare makaruka magakwaria tukimajuna karatathi Nteto jia ikithira makinenuka. Nkruki bariuga ati mwankagu Njuki narutite wira yake bora kubatirie bakireganaga na Nteto ati thirikari yake negitwe iri na utumiri buthuku bwa mbia cia mwingi. Tudiete barabara tadiri kuota ya barabara jonde jia Tharaka Nithi na tutikuona ire ndoku na ire ndoku ne bwije barabara jia ntaka jia mbuli ya ulano mwanka ithuke na kwina mubango mukinyaniru nuntu ni turetagua waki plan ya mwako. Nyinyi ambao mnapigana na gavana tunawapea warning. Ukitaka kupigana na gavana, kupigana naye kwa wadi yako. Usijaribu kwenda kupigana na gavana kwa wadi ya mwenzako. Sababu mimi kama kwangu, mimi sitakubali mtu akuje kupigana na gavana kwangu. Sababu najua gavana akija kwangu Mwembe ananiletea maendeleo. Mauntu monthe marinjirere mathingatagua nio nuntu kegua ni oversight na njirere thingatagua nio na tuteguite kwina complain kuma kuri nwe kanao iguru ria buria gavana wetu akuruta wira ende bariuga bakawata Njuki mbaru kirigite gwakira kenda kuthurwa kithurano kia mwanka wa 2027 nyuma yake kuthiria ipindi yake kabiri ta gavana riu akira bareciritie Njuki arikie giti kia gavana kabati kwinuka mujie ni arungamite kionde kira aringienda ni ni senator giti kia atirungama ni kia women rep. Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge chuka gamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Muthaka umwe uria warekirie gukurua ntuko ya njuma kuma nturani ya Nkibwe wandini ya Therorojini mwanka thaino na urite na ati kumenyekana kuria ari kuringana ithe wa muthenya Muthuri Faisa Baraka aumarukire nyomba kira ukontuko ya Juma Pili amwira athie gwitethereria na atacukana nikio mambiritie gucerania nawe na mwanka thaino ationekanite. Ntora ya Nkibwe ni imwe ya ntora irachire wandi ya Therorojini na erigenie na mwito ogwa ngaya na ntora ino
yithetwo igikujira mantu mwanya amwanya mantu agondelea atikweleka yene nyobwa na yakiritenya community keba ntura ino kairi ntuite kuraya ni akujirite mtu murume kwirikana kuragwa akaritie mira utugu na mwanka thaino mwiri igwake utonekana na emunthe kairi turi ntura ino tukiraithagiria mantu megie kura agwa Faisal Baraka ura NTAANE yatanitwe ntuo ya Jumaa na ntuo ya Jumapili itikuonekana igandani. Mwana watu amutanire Friday rukiri arethia nyumba Jumamosi na Sunday kwirukiri mwana aturire oto amenyere njira yetere twamuria twinto kwa twigote mutoro na muntu mwankatha ino twe safari ne yo musoa Sunday twathie kuria muthako mweyo na ruare rukiri twarethio muria sasa nya mwithone na mwana mwathiki monte kumithene kwira tumenya urage andene ende bunu ntubote kweleka uria miunda inyera na nyumba iteria wandene area na kwatuka atikuoneka kwou libarikirie kuya rukiri ringi tweta kwa police twayukia bambithira tweta ndetania kwa police bayukia ombi na ndamenyithia chief ambira betha bakoya ombi ni boya ombi bete bendelea omuria twara kwona saindi tukaluma omuria na kuma mwanka ruare tutamona na inyo tuko turere omuria twara ithakene omuria itomureti nya saindi samwithone to amwasia Oibure kobobo kuonekana ntura ino ya Nkibwe indi atori aciari o amwe na antu bamuji bakiuragia antu bagwendi bwega ibathinambe na kubagwate guceria Baraka nuntu mwanka athaino baina kithikiro kinene na batikumanya gitumi Baraka aurite na nata aurangite na gutirari thina muci uyu mwana nyota are kwora mwana weso wengwa tutikumenye bibi kuendelea ki mwana untu makai kare wire turiaretie twinthe tunganite mwithone uteno tutakinya rukire turokere omuria yoro rionthe tureregirite kinyage ya kinyo tuko lakini atombo kinya mwanka musi mwanka thai antu ema kondelea ndene community ino ntu mantu akondelea atikweleka yene nyobwa na yakiritenya community keba no ntu kura yaku mwana atia mwati okena beno nyumba turakiwa gete kuma na ntu turathina nguinye mwe kinya sukera mwana thao etenya nyumba turotheri wa silibasi na kaura murio kariu itheo yo muthenya ke akomenya mwana ati nyumba atura irio okacie akokiethea mwira ati kuona Faisal nayo mwira ati kuona Faisal batura boki atori bendeleo muria na mwanka thaiba muriti na ati kuoneka Faisal tia kwithina rario ndene family yo ne nyumba ku arari tia kwithina yo ramtomba kuibwa akathwanika kwithina Faisal aramatokite ende Faisal tia kwithina rario aginya thirikari ne oyibo kwe mwana ukwoneka nje kithagene nau pato waboto watie bora tori beto na bwekera murungu mukaina bukona mwana ntu bwa mwenga bukiwa imwamba na imwana okiasi mwana omwiro ati omwiro muno komantore Nkibwe Gembe Central Betan Class Chabari Ina maciana iria iciaragwa na arwatuka rwa muromo ni mauritwe matikabithage ciana ciao indi mamabirage kiri cibitari ni kenda magwata utungata wa kuthinjwa atara mathina ino mariuga o wicanagia riria mwana ithirwa giciarwo kana ringina ithirwa ati kuria irio iria iri na binya mataro mama macito indiria ciana ino igwatite utungata utina maribi kuma kiri cibitari ya Guardian Kangeta Igembe Central. Dennis Mogendi ataririe Sibitari ni Guardian Kangeta Igembe Central aciari omwe na omwe ni bakuonekana basumiritie kureta ana bao gutungatirwa thina cia gwatuka muromo thina ikumenyekana ta cleft lip and palate na kui mubango ni yutina mari ijure sibitari iji babanganiritie iri njira imwe ya utethio na gucokia guoko maturene mwana kwarari na thina cleft palate Dona karatasi kami kuma Guardian Hospital ndauga muretiaza na narabwithirwe free undi kwego mwana ndona urakai ndero daktari urakai ndaigirwe nkorwe kwete mukanda ndanya gukana mwana ndauga nyatokwa na thaya kubwa ndauna o murungu ario mwana kwa sawa undi daktari Guardian na omwe abara bankana chia kampueje smile train area could deal na cleft lip na palate takuga ko repair na njera ya kuthenjwa
na baria bena wanya wakanywa. The reason why tunafanya hii upasuaji ni kusaidia mtoto aweze kumeza vizuri, na pili aweze kudevelop ile speech therapy. So napata mtoto wakati anaanza kuongea ni akifikisha amemaliza between mwaka moja na miaka 2 ameanza kuongea. So the aim ni kurekebisha before mtoto aanze kuongea, ndio akianza kuongea anaongea vizuri. So napata mtoto kama amepitisha ile umri ambayo speech imedevelop, hata ukirekebisha ni ngumu kupata ile the normal speech. So the reason tuna insist tufanye mapema ndio mtoto aweze kudevelop speech. But baadaye of course kuna hiyo ya kumeza chakula, kuonekana vizuri, pia hiyo tunaweza rekebisha ni ya miaka yote. Hata kuna watu wazima wanakuja huko napata wakiwa wadogo hawakuelimishwa ama wazazi hawakujua. Mubango na juju athuranitwo kuma Jumatatu na no jugeta na mbere na kuniondiria aciari baria bari na thina cia gwatuka miromo bakumenyithwo gwikinyithia cibitari-ini cia Guardian Kangeta tonto ataram bariuga ithina igutungatirwo ni kathira ndaika inkai. Guardian Hospital twitwethera baturuganaira kampu hizi itena marei. Upasuaji nafanywa inachukua dakika kidogo, dakika 30 cleft lip na maybe saa moja ukifika cleft palate. Tunamaliza, tuna-observe kwa siku moja, especially wale wa cleft lip, alafu wanaenda nyumbani wanaendelea kupona. Dennis Mugendi, Weru TV, sibitari ni Guardian Kangeta, wandi ni Kangeta, Yembe Central, County ya Meru. Heu gatuke kanya ga kunogo kabanini utikathie no ako. Karibu sana. Are you ready? I'm here for the tea, honey. Yes. Nibebeleze. Watu wanasemanga nimemkalia. Na ni ukweli sawa. Most Google celebrity in this country. I was in a relationship where there was domestic abuse. It's okay. Zainabu, I've not done anything wrong to anybody in my life. Usiniita punda ni wewe. Whoa. Just who I am. Like, put your guard up, so up. Call me fake one more time. Yetu sako irina nkuma enjaga kire aritani aritingo gibonda badrikari na kinya kambunira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ne ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu edimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Magic has hit your imagination of TV. A brand new Vitron TV with StarTimes Inside technology. New TV innovation with an inbuilt decoder that connects you to both StarTimes antenna and satellite signal. With StarTimes Inside Vitron TV, you can enjoy over 200 local and international channels. 1 month StarTimes highest bouquet for free. Automatic system update. More benefits, more affordable. StarTimes Inside Vitron TV is available in all StarTimes branches and dealers countrywide. StarTimes Inside. Entertainment inbuilt. StarTimes. Enjoy digital life. Kisimani Eco Resort and Spa Limited ni hoteli ya kinande na ya kirathi kia iguru iria umba ukenere gitaria rutha uri na nja yaku kana core aja twina kenige kinene obwega kira kiumba kunganira antu 500 kiri kiatho o kionthe jamurano na kinya mucemanio turi na nyumba cia micemanio cia kinande na kinya turi na nyumba inge indongi cia kuthiribia tho ja birthday na kinya nyumba cia kumama cia kirathi kia iguru aja Kisimani Eco Resort twina guntu kwega kwa kugura
manto mwanya mwanya ja nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na kinyagunto kwa mishedo ya twana. Ruterene rwa ruginabu iturwa bya kura bibiega bya mithemba yonthe. Kiri uwa wenda gwika mucemanio itwithero na cai na bya kurumaniria irio bya muthenya, cai ya ugoro na kinya wifi. Kisimani Eco Resort turi barabarani ya Meru gwita Isiolo akwina maili 7 kilomita 11 kuma taunini ya Isiolo. Kugwata manto nkoroki turiongerekire mutandao wetu www.kisimaniresort.com kana uturingia thimo kire namba 0742 205 295 kana 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Kama biashara iko down na unahitaji ka top up, endeleza biz na boost ya biashara upate up to 400k ya kutumia instantly hata ukiwa na insufficient funds kwa tili yako. Download na uinstall M-Pesa Business App. Bonyeza transact alafu boost ya biashara service. Kwa terms and conditions utabonyeza accept na uweke M-Pesa pin yako. Sasa uko tayari kupokea pesa zako. Utaona boost ya biashara limit yako. Hizo sasa ndizo pesa zako za kutumia. Bonyeza transact kuzitumia. Na ni hivyo tu, M-Pesa boost ya biashara iko hapa kuendeleza biashara yako. Endeleza biz na boost ya biashara. Get up to 400,000 shillings to pay with your Lipa na M-Pesa business till even when you have insufficient funds and enjoy a 24-hour interest-free period. Download the M-Pesa business app or dial *234# to opt in ufanye biz iwe non-stop. Orengein kugwate ogeni tukithina mbere aciari maskuru ya sekondari ya Egumo iria iri Tharaka South ni mabingite skuru ino na arutu wa menuka. Aciari mama marimeneria utongoria wa mwarimu munene wa skuru ino niwe Mrs. Lydia Kamonde ni baria makuga kuma kuthii skuru ino ni cokete nyuma kimathomo na nkoroki mbesa cia skuru ino ni cithitwe igitumirwa uthuku. Polo Kabithe niwe uri na ino. Na aciari ba cukuru ya Egumo sekondari muthenya gwemthi barabombire kururungana na kuruta ana ba cukuru nontu baitumi kathumba birankuru kibi kuwetanirwe na utongoria ba cukuru ino. Reporting form ya cukuru eba yani otokona nya film balance ere tigere tutamiona twaro tugatumira ndimoni otie thimo cia tomwana ende tore totihimbia gwete poma ere twe mwana wa tore ana ba aciari bana ba form 1 toteto musemanio twerwa ana bedio gonogo wewe ngwata tweta musemania ko ya twera mwana wa muciari wimbia tujama de ekade mamukagora Kenyatta nuya kana ko bagoro nyata de ora kagoto mukage kera mobuto na to bako bora kagoto hira gotaba na chukure tanyo mwana mwaro yenga toto kwa pompo ikagondo ndendirie ambe tira gwasimu kwanja wewe mama wasimu bakiuga cukuru no wakagita gaka mwarimu ojo wimbia ko ya cukuru ni no no akinyamara kitheri kubongera chukuru na bongera na njera mbega tigo chara yanto bankoma na bongera na njera mbega twanga gaka bama ya watamu ko baba ito morungu baba to koromba torongeria mwarimu ojo na sima ndantiko mumena na tiko meneria toretera mwarimu moyoro no rwa turuthome gakothire cukuru yetu nako thiketura ri Egumo gijitie na ciambugi ati baba gacokia ana ba cukuru ri mwarimu oyo akathamo cukuru ni no na toriuga ugo nontu principal oyo na turutha matharau kuya kuria into bietu atatwirite tukwinga tukuthina ana betu kume munde na tugicokiana nwarira tukaretera principal ungi tutiretera principal yagu tutirana betu cukuru principal yale yagu nontu atwengatia kinyana borisi atirenda kinya tuthikiria ibumbo bakuwa umantu mapuru mwarimu onge etago mandamu woko airirwe cia kariga
naretwe tochokerwe gwe lakini oyo araretirwe narutwe gumo Buruno ntwajire ari ntobieto bionde cukuru rethiete kwaragana arito bakeringa gombanta baketoma gomejie babange bakiro gogoborichi kwandike statement gwera batarutete bakero bakonyo aciari amwe na arito basukuru inomberere ogoga barurungana mwankero bicini bwa ithomo murambani wa Nkungu aratwethere arito basukuru akanyaga secondary na ba form 4 wanakinya baba ethirito batindite o agwego batiro bakwaranire na ndiki bande tonontubo itomi mwanya igeria hare kwaranire na rongiro mathomo kana rokaria rikiringa jiga kiripotera Weru TV kumantere cia Tharaka Bito Paul Ogwakabithe. Kikundi gikumenyekana ta 70% Meru Youth Movement na kiria muronto wakyo ni gutitera ayuthi maria ni gicunci kia 70 kirigana maria maringa kura na matiririkana gwa wathanini ni mumiriti na mateta nkuruki iri njira imwe ya kumenyithia nthuki imbithi iyoto ciao ni mabanganitie micetho iria makuga ikethirwe kithiurunka kunde kaunti ya Meru makiruta mukana kiria atongoria mama mariganiritwe Dennis Mugendi ataririe. Gikundi kigi kumenyekana ta 70% Meru Youth Movement bariuga moroto jwao ni gutetera antu babethi baria ni gicunci kia 70 kuma kirigana kiria kiringaga kura nthiguru ya Kenya indi bagatwika batikurikano ni baria bari wathanine na bo bari gicunci kia 30 aki turaja onto bage kundi kia 70% batu tu vijana turakirire tuona tugutumirwa mono mwana siasa bana na sofa itonogi gutumirwa wana siasa twauga atugetia kietu ki mwana siasa upende uspende muyuthio Meru county na nogi I promises chorongo tunakura 70% so we deserve 70% in the government na kinyage tenders cha government we deserve 70%. 70% emanisha youths but to the biggest population na tukawaki for the 30%. The 30% when they get baukuma maubisine but bakaulwa ne the 70%. Okay, there are batu to attenders, batu to appointments na bando batu kuandika youths ke office ke offices. bathuranirite micetho ija mubira jwa maguru nturene akiki machunguru wandini akira ng'ondu nayo iri njira imwe ya kumenyithia antu babethi mantu yegie akiji ciao untu bakuga batitigira no bageta nambe na gutambia Nteto iji kaunti yonthe ya Meru mwanka bathikirike ni baria bari utongeriene twina games kana the world tournament that is akira ng'ondu kenda tumba kureta vijana ba akira ng'ondu. This is one wand from Wegembe Central. Together twina mantu ya mingi north south Tigania and Imenta sao. Ninashukuru hao watu wa 70% kwa kutuletea hii michezo ya vijana kwa sababu hao watu wengine kama hao wanasiasa wengi uanga wanatumia vijana wakati wa siasa, lakini siasa sikipita na wakichukua vyeo wanasahau wale vijana waliwafanya kupita hiyo, na tunafurahia sana. Kwanza mimi nilikuwa kijana wa kiongozi wa vijana, nao vijana wengine wote kama wakati huu tukifurahia michezo, wengine wangekuwa kwa mabaa, wangekuwa kwa usherati huko, wangekuwa kwa kuharibu maisha. Ngwere tonto ibombe toto recognize as akira ng'ondu youths onto bo tutethia twamenya the many things zenye tukwa tunajua wametu enlighten about drugs na vitu zingine na we feel empowered. Hii mayuthi bainyirekete na iwe thito bakinyirwo ndio mo yuthi nyani pinyirekete na ibo ntu ndabanjoinire ukirukira micetho tuketha tuyo kwa vijana babengi mno kwa twika tutethikirwa na youth batethira bakia recognized na kwa twika bakendelea utumirwa boboe especially ni politicians. We are ready to unite toria youth ba Meru County to form the next government. Dennis Mugendi, Weru TV, nturene akiki machunguru wandini akira ng'ondu Igembe Central County ya Meru.
Mwandiki munene wa kiama kia DP kana MBUS Mugambi Manyara na bithukirite uria wari MCA wa Abogeta Ismuri Karinga na kumwira arute shiringi 10 akinikenda atuika mukiama wa MBUS na atigane na nteto cia kiama kiria atiku. Mugambi acokeretie Karinga nyuma ya bwe kumumeneria kiume kithiru akimwiraga atikubira kiama giki buria kubaterie muthuri Murioki ataririe ino. Tukwingi ndondereka Mheshimiwa Karinga, former MCA wa Abogeta East, alio TV neje Weru, akiwa kiama kia MBUS gĩakuire. Uju ni mwandiki munene wa kiama kia MBUS na Mugambi Manyara agichokire MCA wa Karaja Abogeta East na Mwiri Karinga nekire kuganandika ugite kiama kia MBUS gĩkuite. Mugambi Manyara kimwira uju na kwou ankwenda kwira Karinga na tuonie na MBUS kaburi yeri tiakuwa ni ekuire. Number 2, mtu ya Karinga na umira kiamene. Karinga agitete membership ya shiringi 10 akirunga MCA wa Abogeta East na kiama kia MBUS. Na membership yu expire November mwaka muthiru. Kwa Karinga umire MBUS-ine na kwa gikukia wiki ejire na ndomba kuwa gikukia we politically kiejire nonto na umire MBUS-ine. Na indra iguru akiwa kairi kinyauga ate ashindwe nonto bwa kiama kia MBUS. Na ninkori atiri Karinga ugo gukuriganirwa kiama kia MBUS kina MCA 21 Meru County Assembly gishindi UNDA na MCA umwe nonto babange 21 baba kurukire na kiama kia MBUS batachindwa ugishindwa. Amana bubu augite Karinga te kiama kia mwingithirie indi nwe ngota ititengugite na Abogeta East. Kankwenda kwira Karinga ugwe washindirwe we Karinga nonto tengu ureterete antoba Abogeta East na kinyantu kwe mwito ejire no tugite gukambira atwike amakia MBUS twethera na uwo no thukirie rieto ria kuburu nonto mbeciro nenkeri Mheshimiwa Kireito kire cheta One Fund milioni 70 utino cia kinya na antoba batwira kinya bukeya atia kinya bukathithia atia atugenga Karinga na kweri ba kuingire ugo wengiro nonto ba kuria gwitira antoba Abogeta East bara bakuthurite na bagakanyaga gwita ngui kugi aragwite nandikite mga Karinga kurumanga Mugambi Manyara ni nonto Karinga na gutania ngugi na ngavana nandika wira mwangaza kira gituma kinyaria manto ya MBUS uwa kwari ya mathuku na mbite kwewa bioro na ya Abogeta East bira kwenja bia isindi classrooms ithirikari Meru County aria wa kioro Kenya kioro kia 250 na kinya kerwa kirie mitaro eruji rokondoria tubiachara tu tunandea kuthithia na thirikari kawira mwangaza na kuno mwankaru mekia makia MBUS kenda ejo bioro biwenjaga Karinga tutina thina na ugwe uendelea kwenja bioro na gwitira ntungugi lakini tigana na kiama kia MBUS nontu ugo no mire kiama kia MBUS na kiama kia MBUS gitio kwenda kairi. Nkiripotera URETERI mbeta muthuri Murioki. Atongoria makiama gia Kanu Egembe matongoretwe ni mukaririgite Erastus Mururu mameneretie mutongoria wa kiama kia Nopeu Mpuru Abori kumane na miario yawe ati Rais Ruto abatiria thungirie RUKUU ruria ruri boga tagatika Gavana Kawira Mwangaza na munini wawe Mutuma Ntwethingia makiugaga o ni ontu munini muno urio baterie kuthirwa ni njuri ncheki marigwa Rais abaterie kureta uthina mbere indi tukuthungira nduanita ino namo atithia maboda kumanteresia Egembe ni maugite makathi na mbere kuvinyeria ati Gavana Kawira Mwangaza arombe munini wawe urekeri na mubegiteyo gia gitikiria ekaririte Marion Karugi gataririe ino. Ni akiama bakano batongeretwe ni mukarite wa kaunti ya Meru Erastus Mururu baraba sumirite kumeneria mubungi wa Tigani ya East Mpuru Abori nonto bakuromba mukathe wa Nthiguru William Samoei Ruto watanithia Gavana Kawira Mwangaza na munini wawe Mutuma Ntwethingia kumania na ndoera itete na mbere kuata mwoki atiatiko bakiuria athikirira batongeria babo bele ne basieke kuraya no tongeria bo na batu turukia mayakano bora tukenda kwira muno Mpuru manto na ya kuwa president ya watanithie Kawira Mwangaza na tongeria baraba kuitia tena nabo ndani ya Meru County itukuwa na president na birutumira bobo yani ya Meru no ntokando karaga Meru ikando peti
ni kando ka tenders asiasi bakwenda tenders kithia na yumbi bakwenda tenders ya kuma county government mpuru na rwirite tenders kiri county government bakwenda na mabandiko kuo bakwenda manto mengi kabikulita kawira ngweneke nikenda bamwe bo bara bakomba kuromete kya 2027 baroma yonto bakaburi murungi nondo na baretete MERU ya kuritiwe 2027 na ndo imwe itikomereti weti ya mtu ya president ya MERU nondo akanto pete beto ba MERU ibarakana na Nteto siasa sio sia kuingilia ndipite ngabana sia kuingilia ngabana anga ndipite atekubwa anga ngabana atekubwa story yonde babatu mbeka nthe andibae saba mutuma babatu kuria kando andibae saba kawera bakaria kando no ntereka wera mamira thwania imutuma babatu kuya ute muntu etere oria mboye mutuma re mutuma yora ndipite ngabana ute muntu etera muria kethanka bwa ndipite ngabana hapana poro abori onimbishe thine ku narere naraye therere imwana ku kepempe arero kwa ete nyo thurire na mwekoro ku kayuyu nendra wete na kawira arare omwa no ntombi icio yeku mporo abori yari ya family yeku na kwa ya watenda kawira noe na iye sharia atenda kwe kuthitangwa thirikari no ararea nara kinyamba kuromba kuruba njuri nteke na atongeria bari weta kuatanithia beliba nikenda kaunti ya MERU itana mbere anto bara twenda atongeria barbe heshima twenda ba karandi na kawira mwangazi tuwe na deputy okay ni muntu ya Lawi Matthew muntu ya Muthaura end of the head of civil urari previously the end of civil service MERU ya ntaba ingi muno akorba njuri ncheke bamba gwingilia kidogo in a small way lakini asiasa babange naba ina political interest chio na watimba kwethela bai partisan kiri kuintervene kiri manto ya onto ngabana na deputy we nonto omuntu ana interest chawe musiasa ongena chawe nongena chawe lakini abutungu gura onto Muthaura the former head of civil service kana antu ya Joseph Muturia barabari assistant ministers ni baiche mantu amera na bai no swevu kisiasa kana muntu injection kalweo pangi naone akuroba ombo karande batatu andwera yondere MERU nonto akuroba ibithikira na transition yetu ya MERU ituthigira akuru sana kaiteneo kau na bwatongere bodaboda kumanteresia mawa ne basumirite kuthetera munini wa gavana mutuma twethingia bakiuria atongeria bangi bayembe ne baitoria kuthetera mwana uo bamwametho akithiraswa ugia wana utuma na thuki atane deputy gavana oku tie kwa kunya batwe twagwera kurasia tono twa mutuma kwali ya MERU county wangala kuthetera kali sauti ko wala mamito ko wirania nonto bishop ongire reverend na bishop ambere ko tatare ba to kali yanti ba to ke ba to balania embere onta na to gelia ekoro bararungo mite ngoro bakego yanto bochio barunga maboga bakubanga manto jao muntu rabona ikawira leo ndenda kuoria anto ekoro bakego bararunga mite nonto turabona oga bationa mutuma benda mutuma batethia ta mutuma engirwe utongeria ne atura gukarira gite akaumogoro akana kwenda abo muona na nderiko bojaire ibureto muona kana bo muri nyana ita ne ataitangoge ugate mwakoro boge akagwita kuona mutuma mbomenye mutetheria okawira no ria aro era wa akathithie ni weta akuthithia kwa anto banyambe nereke ni kwira marabwingwa bwira marabokionaga mwana wenu ainyereka bwaga maendeleo bokera we ibogonka ende bonkete bangana mwana onka utuka pengine no ronkera waria TV ne au igoro batu toronka so ekoro menyere ni rakani kui gutumira manto mbaya bochiethetia abo kwaria no to bachiringi nkai na mutuma tisenda gothoma gatibe ku etureki atena mbese cia gongo no to ministry ya misiusete no ofisine na weto ofisine na ngwesi ofisi na atongere beto bembe excessive na nyawaziri kuma tigania hizi mwanga tigania hizi mwanga gembe not to na atongeria beto nenkuregira atongeria beto uterongama agitesi mwana beto embe agiruma itogoromba burungame bumuthetere nkiripotera Weru TV kuuma Mawegembe South Mbeta Marion Karugi wa Kenywa Kamiti iria ithiite na mbere na rwaria gatagati ka Azimio na Kenya Kwanza nitikaniritie kamiti ya ithuro na mibaka ithie na mbere na kuthura akamishina mayo mate kuthungirwa ni muntu no rikuni ori rwaria rwa kwariria muntu mangi mamatigarite ruthiite na mbere Boniface Mongera enainu ikibinya na kwena ombikio bonene mono nande nthiguru Kenya kethiro ikiambire safari ya BBI ijiri kuja gwitira mantu jatano jara kamiti national dialogue irikanirie ntuko na arua mantu jatano najo jara kamiti ijiri tongereje Kalonzo Musyoka na Kimani Ichung'wah irikanirie
Jakariojo onto bwa mbere ni onto bura ngwataniro azimire ndamono kwarirwa kura mantu muturire kungana no komumbire kiritonya totongerera mwana joje kumakirithia tukana na gichongo tuthan hamwe no nganania kiriweja ni bongoge shethirikari kamiti jenirikanirie uthungani bwa kithurano kithuru bukethira buithika kana mwambojo kimonimoni saba ikethira cirugorwa bonge igotegerwa Nteto cia mianka arende kithiria kongera wa county riri ikwithura kiumiraja mubakenderia ibacokire barikania kamitiri kwithura kithuja akema banki ya MBITHI ikethura ikenderia ngugi ite kwithura itonyeru muturigo kana uriko kana nteresha gisiasa. Thank you. Onto boja datu Nteto igotonyithigi na mwanya ndene wa thobo Kenya kigina kia mbere ikire kiarungamirie kuruja kio GAF kiabiri NGCDF na kiabithatu Senate Oversight Fund bonge na boja na buraburikanirwe gwikira ko bisinjero cia nene ndene watho obisi mbere ne mutongiro regana thirikari kana opposition leader obisi inge ne minister munene kana prime cabinet secretary onto boja tano wa mothia imantu janto kuthamatha menya kuruka rwa kirebyama nenya kumakire ngwataniro Nteto iji iria ngwataniro ezimire ndamono niri kwithura ikiari kamiti aria bategerete abunge bara bethira bakithama na gutakira rutero Kenya kwanza bakethira becokera kweja kwa sheria ije ikethira ikuruka na kuokorerwa munio rais Rigathi Gachagua nethirito akira kombo kamiti ninya kugotengo gibeni ono tino nyabetete ende nande kumira kwa Nteto jintu kwenarwa Nteto shikara ja shukurukana ukurukana. And we continue to tell Kenyans to ignore the naysayers. There will always be those who feel threatened for whatever reason by something so illustrious, because this is wonderful work. Na gokeja kwa kaoma thirikari na ro Nteto iji na tekwithirwa ichethira uterwa azimio muchetho jwa mpaka na Mbeya Nteto iji nande mbakuja kureta mwakanjo munene kiri ngwataniro Kenya kwanza na ukethira ukiumira ikunija kieleweke na tangatanga bira biumire kagitene kara rais Uhuru Kenyatta na riro ndinga bagwatanire kira ni kethira mabo Nteto iji ikanya na atwetere nkiripotera Ntoshoro TV kumaje karone bya bunge kingina nginene kinene kemufisho Nairobi Mbita Boniface Mungera. Endeleza biz na boost ya biashara. Download the M-Pesa Business app or dial *234# to opt in ufanye biz iwe non-stop. Gikundi kia arimi kia Agricultural Development Corporation niki mbethukithira ikinenkarira mugunda onge kiri Kenya Seed nikienda kumbithia kongera mbeo iria ikanyibia ngarama ya kubanda na minister wa urimi Mithikari Nturi na uritie arimi meandikithie nikiri mukondo wa kaire uria ukambiririe mweri ututhiite nikienda magunika na mibango ya thirikari rungu rwa rwang'irwa urimi. Gikundi kia arimi kia Agricultural Development Corporation nikinenkanirite mugunda onge kiri Kenya Seed nikienda kumbithia kuongera mbeu kinyagia gutigira kwina urimi umunene uria ukanyibiria murimi wa kawaida ngarama. Nikiri mucemanio nterecia Transmara ni baria minister wa urimi Mithikari Nturi auritie arimi meandikithie kiri mukondo uria ucite nikienda magunika na mibango ya thirikari rungu rwa rwang'irwa urimi. Wale hawakujiandikisha endeni mjiandikishe, because I will not give fertilizer to anybody who is not captured as a farmer. Mujue hapo. Na ugite mashini cia kunyaria irio nikenda itikathuke iribo nikenda gutethereria murimi atikathi asara na nkinyagie makumbi makwiga irio makwigana akethirwa maribo na murimi atikigwe uguoya nuntubwa makitha mawe. We will be able to get mobile dryers to our farmers because we want to ensure that the food grown is properly managed so that we don't lose the maize, we don't lose our crop because of infestation of aflatoxin. Korokina ugite akethirwa kianira maguri ma mbembe ma Meru igikinyira kiumia gituthiete nikenda murimi atikabinyirwe. Yeah, I will be announcing the new prices of the minimum prices of maize, because
It is necessary so that farmers are not taken advantage of by whichever brokers out there. And I'm just consulting, I'm the process consulting other stakeholders to be able to fix a price. And of course, even government will buy 1 million, just as the president has sent 1 million bags of maize for a national strategic reserve. And once I'm finalized consultations with Treasury and other stakeholders, probably next week, we'll be able to announce how much we will be buying. Ndiunga ya wenteresia kitare baria kwina gikaro gia kurithiria ndegwa na araithite kana ni maumbite kuraithiria mbeu cia kubandithia ng'ombe iria ikuonekana nabo na kumenya kiwango kiria gikonekana gia kuongera ndethia kumania na mbeu ino. We will be able to supply genetics. We will be able to supply sexed semen to our farmers with that probability of over 90% of probability of giving a heifer. The system that has been taking place here, what we are doing here at the NDC, is the conventional owned method, whose chances are 50-50, but we want to improve this situation now as we move forward, so that we have better breed, we have better prospects of getting heifers, so that we are able to increase our milk production and our quality of our beef as we move forward. Mubango uria augite thirikari ya Rais William Ruto ni banganite ni kenda gutigira urimi no gukura nontu ni bukagwatira nthi kumania na yura. We are also confident in the course of time and the promise that the president made when we were in MERU 2 months ago, that where we want to get the country is where we will have to give our farmers sexed semen. Endeleza biz na boost ya biashara. Download the M-Pesa Business app or dial *234# to opt in ufanye biz iwe non-stop. Niwega nonto na kanya kurumira Nteto cietu mbitagwa Christine Wanjeru mwananiria wetu mathithio tuko monde ni Cindy Karwitha Nteto cingine na cia kinya thaa 3:30.